napravili smo ogromno iznenađenje i tako da idemo u Kinu bez nekog pritiska, ali svakako da nećemo ići tamo kao turisti, već idemo da se borimo za što bolji plasman. Neki prvi cilj je da se prođe grupa. Neće biti ni malo lako jer smo u grupi sa dobrim ekipama, ali nije ni nemoguće. Tako da nemam, kažem, neki pritisak, ali svakako idemo da se borimo, da damo sve od sebe. Mislim da su jedni od favorita za medalju. Biće u kompletnom sastavu, dolaze im svi, odazvali su se svi igrači, tako da svakako su jedni od favorita za medalju. Trenutno nemam klub, neću ostati u San Sebastianu, sad sam u procesu traženja novog kluba. Nekako je prirodno da ostanem u košarci posle završetka igračke karijere. Sad u kojoj ulozi to još uvijek ne znam, ali nadam se da ću ostati u košarci, da ću ostati vezan za teren. To je ono što najbolje znam da radim i tu se najbolje snalazim, tako da to je neki plan, ali na kojoj poziciji još uvijek je rano da kažem. U budućnosti je moj klub, tu sam počeo da igram i sa nekih 9 godina, 10 godina i sa 16 godina sam ušao u prvi tim. Tu sam započeo, kažem, svoju seniorsku karijeru. Onako, na početku nije bilo baš lako jer nisam mnogo igrao. Budućnost je u tom momentu bila najjača ekipa u tadašnjoj Jugoslaviji. Nisam dobio puno šansi, ali svakako da sam bio srećan i zadovoljan što sam makar i na treningu i u ekipi sa takvim masovima kako je budućnost imala u tom momentu. Mnogo mi je koristilo to što sam bio, što sam trenirao s njima, što sam putovao s njima, što sam bio u ekipi s njima i što sam mogao da vidim kako se ponašaju i treniraju i igraju takvi profesionalci kako je budućnost imala u tom momentu. S jedne strane imao sam koristi, s druge strane nisam puno dobio šansi i to je bio neki moj problem u tom momentu. Ali jedan fin period za mene. Nikad se ne zna, ali u ovom momentu izgleda kao da neću, jer nije mi mnogo ostalo od igračke karijere, možda još godinu dana, tako da ne vjerujem da će se to obistiniti. Prešao sam u Partizan i imao sam onako jednu tešku, turbulentnu godinu. Nisam igrao kako sam očekivao da ću da igram. Možda nisam ni dobio takvu šansu kako sam očekivao da ću da dobijem. Tako da ostao sam samo godinu dana, nisam uspio da stavim neki dublji trag. Prešao sam posle te prve svoje godine u AEK i tako završio tu svoju epizodu u Partizanu. Sjećam se da sam mnogo trenirao tamo, taj trening nije u tom momentu dao rezultate, verovatno posle kasnije jeste izašao na vidjelo, ali nisam zadovoljan s tom godinom u Partizanu. ACB liga je, što se kvaliteta tiče, mislim da je tu iz godine u godinu primetno da dolaze sve bolji i bolji igrači. Iako je i te 2006. kad sam ja došao u Real, bila najbolja liga u Evropi, ostala je i sad, i dan danas. Organizacija je svake godine sve bolja i bolja. I baš pričam sa igračima koji odu iz ACB lige da im nedostaje to takmičenje i da se uvijek rado vraćaju. Meni je ta liga
jako prija, volim taj stil košarke. Uvijek ima 4-5 evroligaških ekipa, Real, Barcelona, Baskonja, tako da uživanje je stvarno igrati. I atmosfera na utakmicama je malo drugačija, nema tenzije, hale su uvijek pune, ali drugačija atmosfera nego recimo u nekim drugim zemljama gdje ima mnogo više tenzija na utakmicama nego tamo u Španiji. Izvanredna sezona, moja prva sezona i odmah smo osvojili i Eurocup te sezone i titulu. Sjajna grupa momaka, sjajni igrači, odličan trener, sve se nekako poklopilo i osvojili smo titulu u Barceloni na terenu našeg najvećeg protivnika. Stvarno kažem, izvanredna sezona, jedna od najljepših u moje karijere. Euroliga isto napreduje, naravno, iz godine u godinu. Sad postoje različita mišljenja, nekome je draže bilo onaj stari sistem takmičenja, nekome je draži ovaj novi sistem takmičenja. Po mom mišljenju, trenutni sistem takmičenja nije dobar, moraju da se nađu neka rješenja, preveliki broj utakmica, ali svakako Euroliga iz godine u godinu napreduje, sve bolji i bolji kvalitet košarke i igrača koji igraju u Euroligi. I ja naravno pratim Euroligu i rado gledam sve utakmice, a to je najbolje što košarka nudi u Europi. Kvalitet košarke je stvarno na visokom nivou, treneri su na jednom izuzetnom visokom nivou, možda i najbolja taktička košarka koja postoji na svijetu, jer vjerujem da taktički nivo je možda i veći nego u NBA ligi. Igrao sam u Real Madridu, za koji moram da kažem da je izuzetno organizovan klub, organizacija stvarno na jednom visokom nivou. Također klub u kojem je organizacija na jednom izuzetnom nivou je Alba Berlin, za koji sam imao prilike da nastupam u toku 2 sezone. Fenerbahče naravno moram da izdvojim također. To je prilike to što se tiče tog organizacijnog nivoa. Te klube mogu da izdvojim za koje sam ja igrao i da kažem da su na stvarno drugom nivou u odnosu na ove ostale. Real ima bogatiju istoriju od Fenerbahča, definitivno. Iza oba kluba stoji armija navijača, doduše drugačijeg temperamenta. Navijači Reala su mnogo blaži, dok su navijači Fenera fanatici i mnogo strastvenije navijaju i podržavaju svoju ekipu, ali dva velika kluba sa mnogo navijača iza sebe, sa ogromnom sa velikom organizacijom, sa velikim budžetima i u ovom trenutku su vjerojatno na nekom sličnom nivou. Iako kažem Real sa bogatijom istorijom i tradicijom. Zna se koji je najbolji trener u Evropi. Različiti su. Potpuno su različiti, počeo od temperamenta do načina kako vode treninge, utakmice, do zahtjeva nekih u igri, dva vrlo različita trenera, naravno i za Plazu mogu da kažem da je također jako dobar trener, ali dva različita tipa trenera. Ne stižem da gledam puno utakmica, ali znam otprilike raspored na tabeli ko je tu favorit, ko ima dobru sezonu, ko nema. Kažem, ne stižem da gledam puno utakmica, ali ispratio sam recimo u završnicu sam u play-offu.
tako da pratim pomalo. Mi se družimo još od malih nogu, još kad smo imali 4-5 godina jer smo tu zgrada do zgrade živjeli u Podgorici i tako je počelo naše druženje. Poslije smo počeli zajedno i da igramo košarku, da treniramo. On je u jednom momentu napustio košarku i posvetio se suđenju, ja sam nastavio. Tako da nastavili smo naše druženje, postali kumovi. I eto, i dan danas smo se družimo i jako smo bliski. Imao sam priliku da mi dosudi jednu tehničku grešku prilikom nekog zakucavanja. Ja sam se namjerno onako malo okačio obruč da vidim da li će dosuditi, jer mi je rekao prethodno da će da mi dosudi ako budem zaslužio. I stvarno jeste, dosudio mi tehničku grešku, to je bila jedna malo komična situacija jer svi u hali su znali da smo kumovi. Ja imam jednog sina i on je svima govori da će da bude košarkaš kad porasti. Trenutno pokazuje interesovanje za različite sportove i za košarku naravno, ali kad ga neko pita on je ovako jasan i kaže da će da bude košarkaš sad. Šta će da bude od svega toga ne znam, ja ću ga svakako podržati ako bude htio i ako bude imao talenta, ali nisam od ovih roditelja koji će da insistira na nečemu i da izguram neku svoju želju. Ako on bude htio, ako bude talentovan, ja ću svakako biti tu da mu pomognem i da mu pružim svu moguću pomoć. Sve zavisi od njega. Imam neku svoju rutinu koja počinje od recimo noć prije utakmice, kad idem na spavanje, šta jedem, kad se budim. Imam neku svoju rutinu koja me priprema za utakmicu i te rutine se držim već dugo vremena. Slobodno vrijeme gledam da provedem sa porodicom. Nema, kao što si rekao, nemam puno slobodnog vremena, uglavnom su to treninzi, oporavak od tih treninga koji je sad u ovim godinama nešto duži. Tako da to slobodno vrijeme gledam da posvetim porodici, da nešto eventualno pogledam na internetu, pročitam neku knjigu ili tako nešto. Uživam u društvu porodice i prijatelja, to je nešto što me najviše zadovoljava. Također uživam da sam prisutan na košarkaškom terenu i dalje. Košarku mnogo volim, tako da su to neke stvari koje me ispunjavaju i koje volim. Nemam sad neki hobi da bih rekao da idem da, ne znam, pecam ili da imam neku domaću životinju, nekog psa ili tako nešto, to ne. Uglavnom sam sa porodicom i prijateljima i to je nešto što me ispunjava. Eto, volim da putujem, možda je to neki moj hobi. Volim da putujem i da obilazim razna mjesta koja sam većinom obišao tokom svoje košarkaške karijere, ali nisam imao vremena da ih stvarno vidim. Tako da slobodno vrijeme koristim da putujem i da malo bolje upoznam taj mjesto. To je teško pitanje. Najviše sam uživao u Španiji, zato sam tamo i ostao, evo već 10 godina sam tamo. Sad ne bih mogao da kažem najljepši grad koji je, jer ih je bilo dosta tokom moje karijere, igrao sam stvarno u dobrim gradovima, igrao sam u Atini, u Madridu, u Berlinu, San Sebastianu, bio sam na Tenerifima 4 godine. Imao sam tu sreću, kažem, da igram u dobrim gradovima i na lijepim destinacijama.
Tako da s te strane mogu stvarno da budem zadovoljan, ali ne bi mogao da se odlučim, da kažem, za jedan grad koji mi je najljepši. Uglavnom se sjećam momenata kad sam osvajao neku titulu, recimo. Tih nekih važnih momenata. To su neki momenti koji uvijek ostanu urezani u sjećanju i pamćenju. Proslava na terenu, odmah posle utakmice, dodjela medalja, pehara i tako te stvari. Također nekih momenata, ima i teških nekih momenata, nekih izgubljenih utakmica, izgubljenih finala i to su također momenti koji se ne zaboravljaju, iako pokušavamo da ih potisnemo malo, da nerado se sjećamo tih momenta, ali eto, ti neki važni momenti pretpostavljam da ostanu urezani u sjećanju. Bilo je dosta kvalitetnih košarkaša. Ajde da kažem da mi je jedan od težih protivnika Felipe Reyes iz Real Madrida, koji je uvijek aktivan na skoku, jak u duelu i protiv njega mi je možda bilo najteže igrati, ali kažem, bilo je mnogo kvalitetnih igrača protiv kojih sam igrao kroz karijeru. Ali eto, ajde i da izdvojim ovako sad njega kao jednog od tih. I uglavnom su to igrači koji imaju mnogo energije, koji ne staju, protiv kojih ne smijete da se opustite ni jedan sekund. Nema tu sad neke mudrosti prevelike. Potrebno je da se voli košarka, da se mnogo radi, da uložite čitavog sebe i da na kraju karijere nemate da ne žalite zbog nekih prilika koje ste propustili. To je glavno. Nema tu, kažem, neke mudrosti, znaju uglavnom igrači šta je potrebno da bi se stiglo do nekog uspjeha, samo je pitanje da li su voljni da se žrtvuju i da žrtvuju određene stvari radi postizanja svog cilja.